Amukela ka channel ya hina ya Insight Central. Namuntlha hi ta va hi kha hi vulavula hi General Tlantla Mkhwanazi, loyi ku nga na mahungu yo tsakisa swinene. General Tlantla Mkhwanazi a sayina nakambe contract ya 5 years ku va Commissioner of Police eka province or eka xifundza xa KwaZulu-Natal. Leswi swi ta endzhaku ka loko ku vi na maheveheve ku a nga va a ri ku humeni hi ku contract ya yena a yi languseliwi ku hela mahelo ya n'hweti yo yaleyi. Mahungu lawani ma tsakise mamiliyoni ya vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga. Lexi hi nga xi vulaku i ku hoye General Mkhwanazi, a hi tirheni ya mahlweni General. Mi nga cinciwi hi swivulavulo leswi nga kona laha tikweni. Continue mi tirhela rixaka. Mitirho ya n'wina yi le ku vulavuleni. Matsonga ya ri tano va ri mitirho ya vulavula. Loko yi nga vulavuli hi ta yi vulavurisa. Danke, ni kombela mi subscribe mi like, a ku na to tala ha ta mi tivisa ku General Mkhwanazi va nyikiwa nakambe 5 years yo rhangela xifundza xa KwaZulu-Natal. Danko.